Nining time guys, nag-ilis na ko kay akong duty ron sa barangay. Moadto ko ani guys kay bisag pinaltihan ko. Atol po di guys nga do na may kanang meeting. Meeting sa CTV guys, kung kan manek ko edited TV. Mo ni amo ang task guys. O kabon sa among presidente ga hisgot ni sa amo ang previous nga mga activity kanhi. Taod-taod na guys, mga 23 years na ang amo ang kapunungan. Among gibuhi pagbalik guys kay aron makatabang po mi sa uban og ang among doon na may kwarta gamay sa bangko guys, among nahisgutan pod og kaming tanan kay pa istorya guys, kabayan sa amo ang kapunungan. Og laban na ako guys, kipasulti ko nila kung unsay akong reaksyon niini nga buhion man ang amo ang kapunungan. Ako niingon guys, nagpasalamat kog dako nga gibuhi ang maong kapunungan kay ako nga BHW sa akong sakop sa akong purok. Naglihok ko gihapon guys. Nagpasalamat ko og ingon galing ang reaksyon niini kay aron sa ingon makatabang usab sila kanako sa pagkuan sa pagsumpo sa tuberculosis. Mao na nga gingusgan ron nila guys. Mao na nga ang mga bag-ong kagawad, mga bag-ong elected mag-join mi guys, mag-elect na mi. Mananghid pod mi dito sa may sentro o ngadto sa mga kadaguan sa lungsod nga buhion pagbalik ang among kapunungan nga TV Task Force. Kini gong apel ta sa mga kapunungan na sama ani guys. Mas delikado para nako ni kay dili man jud ni angay pang broadcast kung kinsa tong adunay mga balatian. Dili mo jud angay ipanugilon guys. Entre rin namo. Dili namo ipaibaw sa uban kung kinsay na ay dunay sakit nga ingon ani. So dili jud ni ang tuberculosis guys, dili jud angay ikauwaw kay do na may kaayuhan niini. Pero kami pong mga nag-assist, dili jud ang angay nga ipanabi og kinsay amo mga pasyente. Kaloy sa Ginoo guys, humana jud ang amo ang meeting. Na-adjourn na guys. Nag-abot-abot na po ang mga kauban ng kong mga kagawad guys. Ako malaging duty sa barangay. Nag-abot-abot na po ang amo ang mga bisita guys kay doon na po gikuan nga kalahi. Doon na po mga activity sa kalahi guys nga among pagbuhatang kurang hapuna. Kagawad, tanod, BHW. Tanang na mo mga device guys, gisubay na pod kung buhi pa baning amo mga device na apa bani. Ilan na pong gisubay na pod guys. Mao nang gitapok na pod ang amo mga device system kay gi-check kung aduna pa bani. Mao ni nga nagtapok na pod mi ani kagawad, BHW og tanod. Mura gajud karong adlaw guys, na okay gajud mi. Arang gajud namong bisiya karong adlaw. Mo nang nanawagan na pud mi sa uban nga kinsa katong wa pa diha ang ilahang mga system device. Kinahanglan nga tapukon na karong hapon para i-check sa amo ang kalahi. A few moments later. Awa pa man mga bot guys ang mga bisita. So ni declare na po ang among sekretary nga mga tumi sa may kanal.
Sa may dapat sa may suba, amo ko nung paghinluan ang suba guys. Kay daghan ko ng sagbot mo tong dito na pud mi sa may kanal padong sa dagat sa akong area ni guys, sa akong purok mao nang gisubay guys, among gihinluan. Og dali ra pud kaadyo guys, kay hinlo naman murag ang sagbot ra gipamunit-punit. Mao tong namalik na pud mi balik sa barangay guys, arang inita. Lisod man pud og dili mi musugot sa mandar guys, kay kinahanglan man jud to nga hinluan ko nga porsyon. Mao tong amo gud tong giadto guys, pero aga mo mga kauban nanguli na. Ako ra entay nabilin, naawahi ko nila guys. Kini mga batanon kadali ra kay makatikang, kining idara na lisod naman kay mutikang. Pero kalis ginon ibalik na pud mis barangay guys. A few moments later. Diyan na guys ang among gihuwat. Natapok na jud among mga device, mga system device ani guys. Gitapok na namo. Among yung gipakita nga buhi pag among mga system device. Tanan-tanan nga girasyon namo guys. Amo yung gipakita nga buhi pag yung tan among mga rasyon. Gi-check jud guys og kinsay mga ngalan ani. Malamang dili magsaba. Video na dili. Hello. Nak, manay kate. Here we go sa barangay, ladies and gentlemen. Lapis and Pinterpen. Sa ikaduhang posisyon ni guys, nakita nato nga nausab na ba ang posisyon sa mga system device. Mao ni siya guys, mao ni tanan. Napay daghan sa sud ani guys, wa lang namo kuhai og wala na humakuha og video guys, kay human naman to sila nakuha og video ani. So ang dire lang kus gawas. Kaloy sa Ginoo guys, nahuman na jud amo ang mga problema karong hapuna guys. Wa na mi takos kabalakan, nahuman na jud amo mga buhaton. Og nining time guys, niuli nako. Og arang inita gayud guys, og ako mo iyon guys. Daghang kayong salamat sa inyong pagsilip sa ako mga videos, og wala kamo wa usab ako guys. Dako jud na kay na kong pagpasalamat kanyo guys. Og ako mo ingon guys, bye bye.